Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Hari ini kita akan sambung kuliah kita KMJ 40703 Kejuruteraan Bahan Termaju. Hari ini kita akan masuk topik Nanomaterials, Principle and Processing. Bahan-bahan nano, prinsip-prinsip dan pemprosesannya. Sebagai pendahuluan, kita perlu memahami konsep nanomaterial. Apa yang dikatakan sebagai nanomaterials, bahan-bahan nano? So, bahan-bahan nano ni, nanomaterials, biasanya didefinisikan sebagai sesuatu bahan yang mempunyai sekurang-kurangnya satu dimensionnya, sama ada panjangnya, lebarnya, ataupun tingginya, ataupun average size. Dia adalah less than 100 nanometer. Kurang daripada 100 nanometer. Nanometer ni saya berapa? Nanometer adalah 10 kuasa negatif 9 meter. Jadi, tolong pastikan anda semua biasa dengan conversion dalam unit SI ni. 1 mm adalah 10 kuasa negatif 3. 1 mikrometer adalah 10 kuasa negatif 6. 1 nanometer adalah 10 kuasa negatif 9. Dan 1 pikometer adalah 10 kuasa negatif 12. Berkemungkinan besar kita akan play around dengan this short form, millimeter, micrometer, nanometer and picometer. So, you kena always aware lah. Jadi 1 nanometer sama dengan 10 angstrom. Unit angstrom biasanya kalau kita bincang pasal unit cell, size unit yang kita biasa pakai adalah angstrom. Tapi angstrom bukan unit SI. Jadi unit SI dalam textbook adalah nanometer. Jadi you kena faham lah. Kalau memang widely used dalam scientific research, dalam material science, nilai angstrom adalah 10 kuasa negatif 10 meter. Tapi kalau unit SI, dia kena gunakan nanometer, 10 kuasa negatif 9. Jadi, the length of nanometer ni, panjang 1 nanometer ni mungkin adalah consist of 3 hingga 5 atom. So, size 1 nanometer tu roughly adalah 3 hingga 5 atom bergantung kepada size atom lah. Kalau atom lightweight element, elemen-elemen ringan dan predictable tu, dia mungkin 5 lah. Tapi kalau size dia besar, Z number dia tinggi, heavy element, maknanya dia mungkin 2 ataupun 3 atom. Bergantung pada size atom lah. So, kita tengok balik, you dah belajar dulu dalam metal structure and properties. Kita ambil satu contoh emas, gold. Crystal symmetry dia adalah face centered cubic, FCC. Space group dia FM/3M. So lattice parameter dia adalah 0.40782 nanometer. Tapi bila kita menggunakan nanometer dalam lattice parameter ni, dia akan jadi 0.4. Nampak tak? Sebab itulah biasanya kita akan gunakan most conventionally lah. People prefer, lebih suka menggunakan nilai angstrom. So, bila kita tukar daripada 0.40782 nanometer ni, kalau kita tengok dalam unit angstrom, dia adalah 4.0782. Jadi, sebab bila kita menggunakan angstrom, dia more meaningful sebenarnya. Dia lebih, kita boleh kait lah 4.0782 angstrom. Tapi kalau 0.4 ni dia jadi that's why, nampak tak? Dia jadi 0.4, susah kita nak cuba nak relate imagine dalam kepala kita. Sebab itulah kalau conventional unit adalah angstrom, tapi sebab textbook menggunakan SI unit, so dia kena convert dalam nanometer. Tapi benda yang sama. Yang penting you faham, bila nanometer ni adalah 10 kuasa negatif 9, angstrom adalah 10 kuasa negatif 10. Jadi kalau kita tengok, ni adalah FCC, cubic berpusat muka. So dia ada atom pada surface dia. So ni nilai A, sebab cubic A sama dengan B sama dengan C. Jadi ni adalah satu unit cell. Tapi satu unit sel ni, dia mungkin kombinasi antara 2-3 atom. Nampak tak? So, ni yang dimaksudkan tadi. Dengan unit 1, ni ada 0.4. Bila 0.4, ni 0.4. Bila kita double, dia adalah 0.8. Kan? Nampak tak? So, kalau 1.0, so roughly about 3 hingga 5 atom bergantung kepada size atom ni lah. So, kita cuba tengok perbandingan. Kita cuba banding sebab kita nak make it clear dengan you all ni supaya kita boleh imagine. Okay, nanometer tu
roughly macam mana? Roughly. So kalau duit sen tu biasanya dalam saiz 1 sentimeter. Sentimeter adalah 10 kuasa -2. So kalau mata pen tu adalah about 1 millimeter, atau kita tengok kan kadang-kadang 1 millimeter dia ada tulis dekat mata pen tu ballpen 0.5, kalau yang kecil tu 0.7. 1 mm ni consider pen yang mata yang besar. So rambut kita, our hair about 1 micron, 10 kuasa -4. So blood cell kita adalah 10 kuasa -5. Saiz virus adalah dalam micron, 1 micron, 10 kuasa -6. So nanometer ni adalah in the range ni lebih besar sedikit daripada water molecule. So apa yang menariknya dengan nanomaterial, bahan-bahan nano ni? So bahan-bahan nano ni memang it's not just a number. Not just a number 10 kuasa -9, negatif. Tapi sebenarnya apa yang menjadikan nanomaterial sesuatu bahan yang menarik. So memang dia dalam nanometer scale 10 kuasa -9, 10 kuasa -6 untuk micrometer. So apa yang membezakan? It's just a number, size. Tapi sebenarnya disebabkan sifat-sifat yang ada pada satu bahan dalam skala nanometer tu, kebanyakan bahan-bahan yang dalam julat nanometer yang dikategorikan sebagai nano material ataupun bahan-bahan nano ni, biasanya sifat-sifat dia totally different compared to conventional material, bulk material. Conventional material ni material biasa, kita tak control size dia, kita proses macam biasa, kita dapat, kita panggil bulk material pun conventional. Tapi kalau kita carefully proses bahan-bahan ni untuk mendapatkan in the range of nanometer, maknanya less than 100 nanometer dimension dia, jadi bahan ni akan totally different compared to bulk material. That's attract lot of interest dalam kalangan saintis, engineer dan sebagainya. Sebagai contoh, bahan nanometer ni akan menunjukkan lower melting temperature. Sometimes kadang-kadang tu perbezaan dia hampir 1000 degree centigrade. So huge. Sebab apa? Sebab you sampai turning point ada range bila bawah dia mencapai saja bawah pada 100 nanometer, then sifat-sifat dia tak lagi identical dengan bulk material. That's the different story. Jadi that's why lah pada awal tahun 2000 bidang nanomaterial boom. Jadi even kita negara kita pun, Malaysia pun menubuhkan satu Direktorat Kebangsaan mengenai nanomaterial di MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, untuk look about the potential how we can understand nanomaterials dan to utilize this field untuk improve materials lah. So selain daripada tu, reduce lattice constant. So lattice constant dia berbeza berbanding dengan bulk material. Dan band gap broadening. Kalau dalam bulk material dia bersifat semiconductor, tapi bila dalam kategori nanomaterial, bahan ni bukan lagi semiconductor tapi dia bersifat insulator. Dan contohnya nanoparticle, gold nanoparticle. Kita tahu bahawa emas, gold adalah noble material. Noble material bahan yang memang kalis daripada sebarang tindak balas. Kalau kita walaupun hot acid ke, jadi dia tidak balas dengan elemen lain, dia kekal dalam bentuk gold. Kecuali kita proses lah, kita buat alloy, kita campur elemen, tu different story. Tapi dia gold adalah consider noble material. We have to do something to process. Tapi kalau gold ni dalam bentuk nanoparticle, size dia about 10 nanometer, less than 10 nanometer, gold particle ni berubah daripada noble metal kepada bersifat catalytic properties. Dia boleh promote reaction tidak balas sesuatu bahan tu bila kita campur dengan nanoparticle. So that's interesting. So people tak boleh nak imagine, okay, bahan ni dalam bentuk bulk material, bulk properties, bulk size, in term of bulk material, in term of maknanya dalam bentuk size biasa, tapi dia identical dalam nano. Tak. So bila dalam nano, di complete different, you have to characterize every single nanomaterial, then you can
elaborate dia property. So it's not straightforward. Sometimes it changes, sometimes it may be ada inherent, dia masih lagi membawa sifat-sifat yang ada pada bahan yang dalam sifat yang besar tadi, bulk material. Tapi most of the nanomaterial tu dia kebanyakannya dia berbeza daripada bulk material. So persoalannya, bagaimana ataupun mengapa bahan nano ni sangat-sangat berbeza berbanding dengan konvensional ataupun bulk material. Sebenarnya selepas people mengkaji, so come out with the conclusion, there is two factors that make the property of nanomaterial significantly different compared to the bulk material. Yang pertama adalah surface area, yang kedua adalah quantum effect. In terms of surface area, size dia relatively size besar, so surface area banyak tu. Tapi bila dia size kecil, so surface area tu relatively to sebagai suatu partikel yang size-nya decrease in the range of nanometer, so sebahagian atom ni adalah terdedah kepada permukaan. Kalau tengok the bulk, hanya you have to understand bahawa atom in term of size dia adalah dalam in the range of 0.4 tadi kan. 0.4 tadi satu unit sel tu jarak antara satu atom ADH sini dengan center kan. Yang tu 0.4. Kan kita discuss tadi kalau kita doublekan unit sel tu dia jadi 0.8. So bila dalam nano size, kebanyakan atom ni dia expose pada surface. Contohnya, kalau sesuatu bahan tu dalam in the range about 30 nanometer. So kalau 30 nanometer ni, it's about 5% daripada atom exposed to the surface. Dan when we reduce the size from 30 nanometer to 10 nanometer, so it reach more than 20% of atom located on the surface of the particle. So we go down sampai 3 nanometer, so it's about more than 50% of atom located on the surface. So that's why dia memberi impak yang besar. So roughly macam ni lah. Kalau particle size dalam nanometer, tengok look a number of particle per centimeter. Alright, ni adalah number of particle, size dia lebih halus lah. So dalam per centimeter square tu, so ni adalah number berbanding dengan kalau particle tu size yang lebih besar. So hugely different. In terms of surface area, size yang besar, surface area dia banyak ni, tapi kita kecilkan size dia, so surface area to volume tu lebih besar. Okay. Faktor yang kedua adalah kesan quantum effect. So quantum effect ni biasanya initially pada awalnya observe sebagai sesuatu sifat unik in term of optical properties, sifat-sifat sifat-sifat optik yang biasanya kita jumpa dalam partikel yang consider too small, di mana dia adalah same magnitude of the wavelength. So kalau you faham konsep teori kuantum, bila sesuatu partikel dia very tiny particle, so even dia akan bertukar behavior, dia behave like a wavelength. In term of movement dia because of too small, dia comparable dengan wavelength of electron. Electron memang very tiny lah. So dan quantum effect ni memang clear, well established dalam quantum theory lah. Jadi untuk in order to be quantum effect, particle itself must be acting like a wave. So bila kita tengok in term of optical properties dan kita memang nampak benda ni behavior dah like a wave lah, wavelength. So that's how electron dia ada jisim tapi dia very tiny, dan dia movement of electron tu in term dalam bentuk wave. Sama juga bila bahan ni very small, biasanya less than 10 nanometer. So and kita akan nampak it behave like a wave. Alright, untuk memahami you kena faham konsep quantum confinement. So quantum confinement ni yang responsible for the increase of energy difference between energy state and band gap. Kan kita dah belajar dalam electronic material how
dan you pun dah belajar dalam technical ceramic about band gap. You all pun dah buat materials modeling, cuba memahami konsep of band gap. Bawah tu adalah apa dia? Bawah valence band. VB kan? VB bahagian bawah, atas adalah conduction band. So CB ke atas. So gap in between valence band dengan conduction band adalah band gap. So band gap tu again macam mana? Apa beza metal serat semiconductor dengan insulator? So insulator adalah mempunyai wide band gap. Kalau semiconductor, term dia adalah narrow band gap. Kalau metal, dia overlapping band gap. So make sure you tak lupa lah perkara ni. Jadi quantum confinement ni contribute kepada increase the energy difference between energy state and band gap. Therefore, dalam bab material dia mungkin bersifat semiconductor, tapi bila size dia reduce in the range of roughly less than 10 nanometer, so dia berubah daripada semiconductor kepada insulator because of energy band gap. So quantum effect begin dominate the behavior of metals at nanoscale, biasanya less than 10 nanometer. Dan bila dia less than 10 nanometer, biasanya dia akan bagi impak yang besar in term of optical property, electrical property and magnetic behavior of that material. So we have to measure it again, the optical property, electrical property and magnetic property. Kita tak boleh nak rely existing information dalam bab property. So kita kena memahami classification of nanomaterial sebab nanomaterial dia banyak klasifikasi dia bergantung kepada dimensional dia. So kalau kita in general zero dimensional ataupun nano powder, nanoparticle biasanya 0D, that's we call zero dimensional. Tapi kalau dia ada one dimensional, contohnya nanotube. Nanotube diameter dia in the range of nano, tapi the length mungkin berbeza. Dia more than 100 nanometer. Tapi by definition, at least one dimensional of that material fall less than 100 nanometer, it's considered nanomaterial. So dalam kes ni, nanotube, nanofiber, nanowire, nanobelt, nanorod, as long as diameter dia adalah in the range of nanometer, so dia consider nanometer walaupun panjang dia, the length may be micrometer and so on. So this material we consider one-dimensional nanomaterial. Kalau klasifikasi yang ketiga adalah 2D nanometer. 2D nanometer contohnya thin film lah. Dia ada, kita nampak lah kan, two-dimensional material, thin film. You kena be careful dengan term thin film and thick film. So bila you gunakan istilah thin film, so people like me and technical people, we assume you are discuss the thickness of film less than 100 nanometer. So when it less than 100 nanometer, then consider thin film. Tapi kalau your film adalah lebih besar, you tak control thickness of film berkenaan, jadi you tak boleh nak claim dia sebagai thin film. You kena consider thick film. Again, pasal apa? Sebab thick film dengan thin film behavior dia different. Sebab thin film bila dia less than 100 nanometer, behavior dia different. Surface area dia lebih besar. So behavior dia akan berbeza berbanding dengan bulk properties. So 2D nanometer adalah thin film, contohnya thin film, nanoflake, nanoplatelet ataupun nanocoating. Kalau 3D nanomaterial pula, dia adalah mungkin building block yang mana consisting of nanoscale structure. Dia adalah 3-dimensional. Kita boleh nampak dia 3D. So sama ada monolithic ataupun any building block mana scale dia adalah dalam in the range of nanometer. So ni adalah contoh nanomaterial saya ambil daripada Adelaide University Chemical Engineering. This is micrograph. Gambar sepatutnya hitam putih lah. Elektron kan? Elektron mikroskopi. Tapi bila dia buat mapping, dia nampak lah color macam ni. So this is mapping. That's why it come out with color lah. Kalau tidak, dia just macam ni lah kan. You kena faham lah konsep tu. Contohnya bila you buat FYP, final year project, and then you buat mapping,
kena request lah yang ni. Dia akan scan very slow untuk dapatkan elemental analysis, dan daripada elemental analysis tu dia akan distinguish lah elemen A, elemen B, elemen C. So dia akan color untuk elemen A, elemen B. So dalam kes ni contohnya macam gold kat sini kan, dia color dengan red. Tapi yang mana bahagian bukan gold tu dia akan jadi gelap hitam lah. So elemen situ yang ada. So that's how it's why it's colorful like this lah. Okay, hopefully you have a clear idea about the principle of nanomaterial. Now, kita discuss about the way we can process nanomaterial, processing route, kaedah-kaedah memproses nanomaterial. So, processing route ni adalah the ability to synthesize, fabricate or process nanomaterial adalah prerequisite. Ni adalah perkara utama untuk you boleh dapat, sebab nak dapat nanomaterial is not normal process. So you kena carefully control masa synthesis, masa fabricate dia tu, masa proses dia tu. Bila you dapat nanomaterial, that's why this kind of process ni consider prerequisite, prasyarat utama, baru you boleh explore dan memahami fenomena dalam nanomaterial. So ada dua approach yang berbeza how we can fabricate nanomaterial or process nanomaterial. Yang pertama adalah top down ataupun dan yang kedua adalah bottom up. So top down ataupun bottom up. Daripada term you patutnya dah boleh assume lah what is top down and what is bottom up. Daripada besar ke kecil dan satu lagi daripada kecil ke atas. That's the concept yang mudah lah supaya you mudah faham. So kalau top down ni adalah saiz besar, macro scale, then you process dia dan menjadikan dia fall dalam range nano. So that's the macro, micro ataupun nano. So top down adalah daripada saiz besar untuk jadi saiz yang halus. Tapi kalau bottom up ni daripada atom ataupun ion dan sebagainya, dia jadi cluster semakin grow dan menghasilkan bulk material. So ni adalah bottom up. Okay, so top down daripada saiz besar kepada saiz kecil, bottom up daripada saiz kecil kepada saiz yang besar. So clear your mind dulu. So senang saja, it's not susah pun, tak susah pun saya rasa. So faham ah? Top down saiz besar kepada saiz kecil dan bottom up pada saiz kecil kepada saiz besar. Dan nanti kita akan go through. So that's konsep yang asas lah. Tapi the way we process ada 3 kaedah pemprosesan yang untuk menghasilkan nanomaterial. Yang pertama solid state processing, yang kedua vapor phase ataupun gas phase processing, interaction between gas. Yang ketiga adalah liquid phase processing dalam bentuk liquid solution. Okay, kalau solid state processing ni adalah konvensional, di mana dia menggunakan mechanical iteration. Maknanya kita menggunakan planetary ball mill. Dengan kelajuan planetary ball mill ni, dia boleh pergi sampai 1200 rotation per minute. So 1200 rotation per minute is quite fast. Because of that, sebab apa? Sebab ni adalah teknologi lama dan well established dekat industri untuk powder processing. So bila equipment dah ada there, people try telah utilize dengan apa yang ada. Segi konsep, bottom up, saiz besar jadi halus. So that's the concept. Dan dia ada equipment, ball milling. Beza ball milling proses ni ada macam-macam lah sebenarnya. Milling ni kalau you gunakan proses yang dekat industri tu, slow tu, sama ada you buatkan ball milling ataupun rod milling. Kalau continuous process, macam cement industri, dia akan gunakan rod milling lah. So saiz yang besar masuk bahagian sini, so dia akan rotate sampailah ujung. Dia jadi daripada saiz besar ke saiz halus, dia sieving. Lepas tu yang mana oversize tu dia akan masuk balik dan dia akan grind lagi lah. So that's the common practice in industry. So untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik,
dia menghasilkan planetary ball mill. Planetary ball ni biasanya digunakan untuk menghasilkan ultrafine powder. Ultrafine powder yang untuk reaktiviti tinggi. So, planetary ball mill. Apa beza ball milling dengan planetary ball milling? You sebagai materials engineer kena clearly define between conventional ball milling dengan planetary ball milling. Kenapa yang ni dipanggil planetary ball milling? So, planetary ball milling ni dia boleh pergi kepada putaran yang lebih laju. Kalau conventional ball milling, dia putar tu maksimum dia boleh pergi sampai 400, 500. Maksimum lah. More than that sepatutnya dia akan ada masalah sebab dia tak efisien lah. Walaupun kita make it laju, dia tak efisien. Efisiensi dia ada berbeza. Sampai kena ingat bahawa semua benda ada limitation. Dalam in term of planetary ball mill, dia boleh, because of some modification dibuat, dia boleh pergi laju berbanding dengan ball milling. So maksimum dia boleh pergi 1200 bergantung kepada model. Alright. Tapi at the beginning people assume dia boleh dapat ultra fine, tapi sebenarnya ultra fine ni dia sampai satu tahap reduction size dia akan jadi plateau. So plateau tu scientifically proven dia tak boleh capai nanoparticle. Size nano dia tak boleh dapat, tapi dia boleh dapat nano structure, di mana partikel-partikel ultra fine tu dia ada smaller crack. So setiap, walaupun dia ultra fine, dia ada grain juga. Grain tu adalah combination of atom-atom lah kan. So dalam micrograin, dalam grain, tiny grain itu, dia boleh nampak, dia boleh diklasifikasikan sebagai nano structured material. That's why ultra fine powder dalam yang hasil daripada planetary ball mill, so behavior dia slightly different compared to conventional. It's not because of size itself boleh reach nanometer, tapi microstructure dia in the range of nanometer. That's the reason dia behave like a slightly totally different compared to bulk material. So solid state processing pun ada proses-proses lain tu in term of nak dalam powder. Yang 7 proses yang kita akan bincang sikit lagi ni kita panggil several plastic deformation processing. So several plastic deformation processing SPD ni adalah proses yang ada dalam metal industry in particular. Sebab kalau yang ni biasanya dalam ceramics, powder inorganik kita dapatkan halus kan. So kita ni adalah ceramic industry, yang ni adalah metal industry. So dia menggunakan equipment yang sedia ada dekat industri, tapi dia nak modify this metal supaya boleh dapatkan different properties compared to the bulk, improve in term of customization. So we are materials engineering. We are try to customize. Kalau customer nak, our client nak satu bahan ni boleh mencapai sesuatu required properties. Dia nak demand macam ni by using existing material. So kita boleh customize to processing. So ada 7 kaedah untuk memproses metal logam, kita panggil several plastic deformation, pembentukan plastik yang teruk, di mana dia berubah. Sebenarnya perubahan ni berlaku in term of micro grain lah, sebab grain size of the metal contribute. Sebab tu kalau kita nak test, nak buat analisis, when you going out later on, you keluar nanti dekat R&D department ke ataupun QC department ke, biasanya kita kena cari root cause. Biasanya materials engineer ni akan diletakkan di bahagian untuk mencari masalah. Apa masalah dengan final product? Proses yang sama tapi produk ni lulus tapi produk ni fail. So biasa most of your senior materials engineer, this is bidang yang kebanyakannya, kalau engineer, materials engineer yang perform much better lah. Sebab dia tahu proses-proses yang berlaku dan dia tahu macam mana nak identify. So, apa tadi tak? Kebanyakannya bila kita nak investigate root cause ada problem, so kita akan ambil sampel, kita akan slicing, kita tengok microstructure dia, ada beza tak, then kita akan nampak there is a reason lah. Mungkin dekat mana titik lemah suatu produk tu menyebabkan dia fail. Dan that's information kita akan bagi tahu manufacturing plant, the manager untuk improve in term of mixing dan sebagainya. Okay, kita teruskan.
several plastic deformation. Ada 7. Yang pertama, equal channel angular pressuring. So, you tengok equal channel. So, term tu you kena dia active learning ni, dia you kena bukan just dengar apa yang saya explain. So, you kena tengok term, cuba make your brain working. Cuba try to relate dengan term. Then insyaAllah you lebih cepat untuk nak ingat lah kan. Okay, ni kita ada 7, equal channel angular pressuring, high pressure torsion, accumulative roll bonding, ARB, multi-directional fogging, cyclic extrusion and compression, repetitive corrugation and strengthening, dan yang ketujuh adalah twist extrusion, TE. So, apa yang dikatakan equal channel angular pressuring? So, ECAP. Equal channel ni, kita ada die dekat sini. So, kita akan ada satu lubang dekat sini. Kita drill, make it size diameter untuk masukkan kita punya spesimen tu adalah size yang sama dengan yang masuk dengan keluar dia saiz sama. Sebab tu kita panggil equal channel. Tapi dia ada angular di sini. So dia ada 90 degree. Angular di sini tak kisahlah 90 degree pun boleh. Mungkin more than that, lebih mudah. Tapi prosesnya dia ada equal channel, size dia masuk dengan keluar hampir adalah sama, tapi dia ada angular dekat sini. Bila angular sini menyebabkan berlakunya plastic deformation. So, bila ada die macam ni, kita masukkan spesimen dan kita press lah dengan hydraulic press. Bila kita press dekat sini, dia akan masuk, lepas tu dia akan turn. Dia akan turn dekat sini. Turn dekat sini menyebabkan plastic deformation berlaku. So, in order to achieve plastic deformation, dia kena ada angular angle dekat sini lah. So, angular press, equal channel angular pressing ni adalah deformation process that impose high strain with the benefit of retaining the cross-sectional area of workpiece. Bila keluar tu, dia macam yang masuk, tapi in term of strain dia dah berbeza dah. Boleh? So, sebab dia masuk dimension dia kalau 2 inci. Masuk 2 inci, dia keluar produk 2 inci juga. Kalau dia adalah dalam bentuk rod, dia akan keluar dalam bentuk rod juga. So, nampak tak? Cuma, bila dia masuk dalam ni, so turning dekat sini dia menyebabkan grain microstructure dia berubah. Microstructure, micrograin, daripada grain yang besar dia digaring dengan halus sahaja. So because of berlakunya plastic deformation dekat sini. Boleh? Faham konsep tu? Okey, proses yang kedua adalah high pressure torsion. High pressure torsion ni, kita ada sampel in between ni, kita press, ni anvil dekat sini, disupport kat bawah, kita press, kita load, so dia press, bila lepas press tu dia twist. Twist tu menyebabkan dia torsion, dia panggil high pressure torsion. Dia twist tu, dia rotate dekat sini. Dia rotate tu menyebabkan berlakunya plastic deformation. Boleh? Clear tak? Okey, yang ketiga adalah accumulative roll bonding. Ni adalah yang biasa dekat industri, metal industry, rolling bonding untuk dapatkan size output. Tapi dalam yang ni dia stacking together. Lepas tu dia roll bonding dekat sini. Lepas roll bonding ni dia cut. Lepas tu dia buat surface treatment, degrading ni, lepas tu dia stacking balik. Dan ni dia panggil accumulative ni, proses yang berterusan. So dia keluar sini, potong, berterusan. So bila macam tu, bila dia stacking saiz yang besar, lepas tu dia roll bond ni, dia akan jadi masuk saiz 2 inci. Contohnya 2 inci, 3 inci. Keluar 1 inci. So, dia compress. So, plastic deformation berlaku dekat situ lah. Okay? Alright. Okay. Next adalah accumulative. Sama juga tadi. Accumulative roll bonding. Cuma ni explanation lah. In principle, dia rolling bond surface area together. Dia akan refine microstructure dekat sini dan dia improve properties. Dan proses ni adalah iterative process dan dia akan melibatkan surface treatment, stacking, roll bonding dengan heating sekali lah dan cutting. Itu kita panggil accumulative roll bonding. Okay, boleh? So first surface treatment dulu dengan aluminium oxide nanofiber. Lepas tu the roll bonding 50% reduction in term of thickness dia. Dan dia cut. Lepas tu decreasing, wire brushing, stacking. Lepas tu dia masuk balik second step. So, microstructure dia akan refine lah.
Okay. So, yang keempat, multi-directional fogging. Multi-directional fogging. Fogging proses dalam, you dah belajar dulu kan, dalam metodologi fizikal kan, proses-proses metodologi. Fogging ni proses dengan it's not just pressure, tapi dia macam kita ketuk lah. Kita ketuk. Pada direction yang ni, at the beginning kita ambil direction ni. This is the initial. Contohnya, lepas tu bila kita forging, dia akan compress ke bawah, pergi tepi. Lepas tu, tepi ni kita ketuk pula kat sini, forge pula kat sini. This direction pula. So, dia akan pergi, dia leper dekat sini. Lepas tu, kita berulang kali lah. So, pelbagai direction. Dan because of pelbagai direction tu, berlakulah plastic deformation. Several plastic deformation. So, multi-directional fogging. Ni lebih ada, ni ilustrasi yang lebih mudah lah. Ni asal bila dia compress along A direction, dia akan jadi leper dekat sini. Lepas tu, dia masuk pula, yang leper ni, dia alih macam tu. Lepas tu, dia forging sekali lagi. Turun macam ni. Macam tu juga pada B direction pula. Lepas tu pada A direction pula. Dan seterusnya. Bila macam tu, pelbagai direction, definitely, dia akan berlaku several plastic deformation. Yang kelima, cyclic extrusion and compression. Untuk cyclic extrusion and compression ni, dia macam die tadi, tapi dia ada extrusion compression dekat sini. So dekat tengah-tengah ni dia ada bentuk lekuk macam ni supaya dia boleh compress masuk tu 2 inci, mungkin tengah-tengah tu mungkin 1,5 inci. So diameter dia berubah dekat sini. Bila diameter dia berubah dekat sini, so nak tak nak bila kita compress ke atas, so dia akan compress dan kita buka balik dekat sini. Nampak tak? So compression, direct extrusion dekat sini. So grain ni akan berubah lah sebab dia terpaksa melalui bahagian yang tersekat dekat sini lah. Bukan tersekat, dia lebih kecil dekat sini. Okay. Lepas tu dia akan buat berulang. Cyclic extrusion. Boleh keluar produk hampir sama. Tapi dalaman dia dah beza lah. Okay. Nampak tak? Ni dia press dekat sini, dalam die ni keluar saiz yang sama. Lepas tu dia masuk sekali lagi, barulah ulang kali lah supaya dia dapat maksimum. Okey. Dan seterusnya repetitive corrugation and strengthening, RCS. So corrugation proses ni adalah salah satu produk dekat industri lah. So dia ada workpiece dekat sini. Dia press, dia akan membentuk zigzag. Bila dia zigzag, lepas tu dia akan strengthen balik. Bila strengthen balik, lepas tu dia akan press pula dalam bentuk zigzag. So, yang ni akan menyebabkan plastic deformation berlaku. Okay, ni sebelum grain macam ni. Tapi bila repetitive corrugation and the strengthening ni, dia akan mengubah microstructure alloy ni. So, bila final product yang akan nampak sama. Keluar tu plate, tapi bila dia dah proses macam ni, property dia berbeza lah. Sebab grain size dia dah berbeza. Clear? Okay, yang ketujuh, twist extrusion. Twist extrusion ni, you hold bahagian depan sini, you hold dekat sini, you twist. Satu clockwise, satu lagi anti-clockwise. So, that's twist extrusion. Boleh? TE. So, apa yang berlaku? Ni adalah unit cell pada awal. Tapi bila berlakunya kita twist extrusion tu, dia dah berubah. Defect akan berlaku dan property dia akan berubah. Okay, ni adalah contoh microstructure bila kita gunakan high pressure torsion. Ni adalah kita press sahaja tanpa ada torsion. Microstructure original macam ni. Tapi bila kita twist dia tu pada 0.5, tengok dia dah start berubah dah grain dia. Bila satu dah start berubah dan berubah, dia jadi, tengok ni scale 100 micrometer ni. Ni adalah scale 2 nanometer. Boleh? 2% daripada scale yang asal. So, kita akan nampak grain tu halus sahaja because of berlakunya several plastic deformation. Dan, yang ni kita nak, apa yang kita nak sebenarnya. So, kita nak ada property lah, specific property yang kita nak. That's why kita proses macam tu. Ni contoh, bila untuk copper, grain yang biasa, dia engineering strain dia boleh pergi elongation sampai 40%. Tapi kalau several plastic deformation, dia boleh tahan tekanan stres yang tinggi.
You nampak tak? It's about 150 dekat sini. Tapi bila kita proses plastic deformation, dia boleh berapa kali ganda, nampak tak? So, hugely improve in term of engineering stress. Tapi dia compromise lah. You boleh enhance engineering stress, so the strain is limited lah. So ada limited. So kalau engineering strain is not negligible of engineering strain, so you maximize engineering stress, then should be fine. Betul tak? Ini sama juga dalam kes pada room temperature dan dalam nitrogen. Ini adalah hyperheterogen yang saya ambil dekat website ni. Saiz yang asal 20 micron. Lepas tu bila kita gunakan kaedah high pressure torsion, first step, ni 2 nanometer, dia akan nampak macam ni. Bila kita zoom, kita akan nampak very tiny microstructure, nanomaterial. So, bila kita tengok bawah SRD, so SRD ni kalau untuk well crystalline material, non-bulk material, kita akan ada very sharp peak, isostructure peak. Tapi kalau nanomaterial, because of the powder is too small, so kena ingat nanomaterial in the range of less than 100 nanometer. So biasanya kalau nanomaterial, kita gunakan SRD as a indicator. Indicator macam mana? Kita akan nampak kalau dalam bulk material dia very sharp, tapi dalam nanomaterial dia akan jadi ada peak broadening akan berlaku. Kalau dalam keadaan biasa dia mungkin disebabkan oleh stress dengan strain lah. Tapi dalam kes ni dia ada broad peak ni, that's become indicator bahawa the particle size is too small, maybe reach nanometer. Okay, in summary, so solid state processing ada dua kaedah utama, mechanical iteration, yang kedua several plastic deformation. Kalau mechanical iteration menggunakan planetary bond milling. Okay, kalau several plastic deformation, dia ada 7 kaedah yang berbeza-beza. Yang pertama, equal channel angular pressuring. Yang kedua, high pressure torsion. Yang ketiga, accumulative rule bonding. Yang keempat, multi-directional fogging. Yang kelima, cyclic extrusion and compression. Yang keenam adalah repetitive corrugation and strengthening. Yang ketujuh adalah twist extrusion. Okay, kita stop di sini dulu. Kita akan sambung untuk proses-proses seterusnya. Kalau ada soalan, minta tolong tulis. You can write any question. You put in ruang forum dalam e-learning, dan you boleh ask any question dekat situ, then saya boleh answer. Everybody can also boleh aware lah apa yang kita discuss. Tapi kalau you ada urgent, boleh juga gunakan WhatsApp group tu. Saya prefer kita gunakan you tanya dalam WhatsApp group lah, rather than personal message. Sebab sekurang-kurangnya bila ditanya tu, at least orang yang tak aware tu boleh tahu lah apa yang berlaku, at least dapat juga something lah. Walaupun dia adalah orang kata mendengar sahaja, tak aktif. Alright, any question, let me know. Thank you very much. Assalamualaikum. Salam.